Javno mori, javno lele, sevdalino, moja rosna, javno mori, detelino. Hajdina, reci mi kako ti je bilo, spomenula sam na početku, u tom Lisinskom u Zagrebu. Svi su, vidjela sam jedan snimak, na nogama plješću, oduševljeni. Pa u Lisinskom je isto bila prelijepa. Svidjela mi se sala. Također hvala svima koji su došli na koncert i baš je bilo prelijepo. A Sarajevo? Pa Sarajevo još nismo bili. Sarajevo nije bilo. Sarajevo nije bilo, nažalost, eto nismo imali neke pozive, a zapravo odazivamo se tamo gdje god nas neko pozove, rado Sad će se. vama pozivi. rado Dakle, se- Sarajevo, rado se Sarajevo. Ne znam kako je došlo do tog propusta, ali sigurna sam da će se to vrlo brzo ispraviti. Zapravo, evo razmišljam dok govori, on je pravi ambasador Bosne i Hercegovine. Jesu mu dali već diplomatski pasoš? Pa nisu još. Još Nisi nisu. još dobio diplomatski pasoš? Pa šta Još čekate vi? Dakle, šta čekate vi? Kako ovdje čudo reprezentativno imamo, ali ne ozbiljno. Ovakva djeca. Naše vlasti se ponekad kasno sjete, Da. ali evo prilike. Uostalom, Da, ovo nam je prilika izuzev što smo apelirali na Sarajevo da se organizuje jedan koncert. Hajmo, gledajte kako dijete imate. Ako iko, on zaslužuje diplomatski pasoš. Bi volio da imaš diplomatski? Ma mi bismo voljeli da ti imaš diplomatski pasoš. I ti bi volio, jeli? Super. Ajde, završit ćemo to. Dakle, on je i odličan učenik Da, uz sve ovo. Da, on je jedno nevjerovatno dijete, znači dijete koje nema društvene mreže, prije Što sam svega. negdje pročitala, ček. Stvarno ne koristiš društvene mreže? Nikako. Imaš mobilni telefon? Nemaš instalirane aplikacije, ni TikTok, ni Insta? Čestitam. Čestitam tebi, roditeljima. Ali sam čula da voliš fudbal. Da, Je li to tačno? Treniraš fudbal ili onako rekreativno igraš Ja trajom? treniram, onako igram. Onako igraš bravo. Dakle, i sport, i muzika, i škola, i druženje, ništa zapravo nije zapostavljeno. Kažete, njegova mala dobro dječačka leđa, Tako je. onda će i fizički narasti, on ih sigurno sve te zadatke može iznijeti na tim leđima, ali hajmo se uključiti i pomoći, a ne Tako je. tek ono kad Ajdin već postane planetarno poznat pa se kao sjetli, ovo je naš Tako iz je. Bosne i Hercegovine, hajmo se malo i mi okoristiti.